Znate li šta je čudno? To što imam ovaj intro više od godinu dana, a tek sam skoro skontao da sve vrijeme piše sa mnom spojeno. I tako zbunjen i razočaran, odlučio sam da napravim novi intro. Sada kad smo riješili novi intro, došli smo i do teme ovoga videa. Legenda glasi da nisi pravi anime youtuber ako nisi snimio svoju manga kolekciju. Tu vidimo Erena, nekog Titana, pretpostavljam da je ovo Armin, gore što letjelo dobro. Moja kolekcija i nije nešto pretjerano wow, ali nije ni uopšte jeftina. Imam oko 65 volijuma, uključujući da imam par 2 u 1 i 3 u 1 mange. Prva manga na današnjem repertoaru je Attack on Titan. Imam od 1. do 9. volijuma i jako ide na kurac što nema Darkwood logo na 7. volijumu. Nemam nešto pretjerano toga da kažem za ovu mangu. Vidio sam da se dosta ljudi žale za art i kako je anime mnogo bolji, mada je meni art na mjestu i još se poboljšava kroz volijume. Sve u svemu, skroz cool manga. Druga manga po redu jeste Death Note. Imam od 2. do 10. volijuma. Jer nigdje jebeno ne mogu da nađem prvi 11. A 12. neću da uzimam dok ne nađem 11. Za ove Darkwood mange neću trošiti previše vremena. Za razliku od Attack on Titana, art u Death Note kroz volume ostaje konstantan. Ovo vam je najbolja manga koju možete preporučiti nekome ko je nov u svijetu anime i mangi. Jer će Death Note da razbije te predrasude da su svi anime i crtači za djecu. Sljedeća manga je Uzumaki od Junji Ita. Junji Ito mi je jedan od dražih mangaka. Sjajan art i bizarne priče od kojih se možeš naježiti do gole kože. Žao mi je što je Uzumaki jedina manga koju posjedujem u papirnom formatu, mada ću u budućnosti sigurno uzeti još neku. Sada One Piece. Ima 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 20., 21. i 22. volijum. Bukvalno ništa neću da kažem za One Piece jer imate mnoštvo naših videa o isto. Da mi je najbolji nije, a da mi je loš također nije. Imam i 3 duplikata, 2, 12 i 13. Ovaj One Piece broj 2 je bio moja prva manga koju je moja mama dobila gratis uz neki njen časopis pa je dala meni. Dobio sam ga u 5. razredu i nisam imao blage šta je manga. Čak sam i ovu bojanku obojao. To je to što se tiče Darkwooda, a sada je na redu Blade of the Immortal od čarobne knjige, 1. i 2. volijum. Za sada sam pročitao samo 1, a dalje ću nastaviti kad ih se još nakupi. Priča je zanimljiva, sa tim pogledom na besmrtnost kao kletvu, art je solidan, ali često zna da bude zbunjujući. Tu se našao jedan random Alan Ford. Gas, plin. Ide gas, ide plin, ja sam tata, ti si sin. Sljedeća manga je Last Hope koju je radio čovjek sa Balkana, tačnije iz Banja Luke. Koliko Banja Luka ima stanovnika? Pa ne znam sad tačnije. Možda milijard, ne znam tačno. Da sam posebno zadivljen nisam. Klasičan shonen protagonista, dizajn nije nešto pretjerano wow, art je slab sa pokojim zanimljivim panelom, priča nije ništa posebno, ali ipak to nije neki japanski mangaka sa prevelikim budžetom, tako da ne mogu previše da mu zamirim. Ali brate, koji je kurac ovo? Pošto sam kupio mangu lično od njega, dobio sam i crtež sa potpisom. Stavit ćemo ga tu. Sljedeća manga je Tokyo Revengers, koji je, moram priznati, bio jedno divno razočarenje. Kada sam ušao u vode Tokyo Revengersa, nisam imao ništa nego same riječi hvale. Od samog arta, priče, likova, sve mi je bilo sjajno. Ali brate, kako se manga približavala kraju, to je postajalo sve veće sranje. Bruno je posvetio nekoliko videa Tokyo Revengersu, a ja sam snimio cringe video prije više od godinu dana, kojeg se stvarno ne želim prisjećati. Tako da ne želim previše da pričam o njem. Sve što imam da kažem jeste da je žalosno kako su preveli imena pojedinih likova. Majki je Miki, a Takemichi je Takemičko. Sada možemo preći na strane mange. Prva manga na engleskom koju ću da pokažem jeste My Hero Academia 22. 27. volijum. Zašto baš ta dva? Jer sam ih ugrabio na Book Depositoriju za nerealno malu cijenu.
22. volijum pokriva priču u 4. sezoni kada se razred A bori protiv razreda B. Iako većina kaže da je ovo najlošiji dio My Hero Akademije, ja se baš i ne bih složio, jer je posvećeno dosta vremena pojedinim likovima koji će imati veliki uticaj u budućnosti. Dok je 27. volijum početak 5. sezone. Veliki sam ljubitelj My Hero Akademije i jedan mi je od najdržih shonen naslova. Također pratim mangu koja, brate mili, ima predobar art. Sve što imam reći jeste da tek sada kreće dobar dio u animeu. Sljedeća manga na engleskom je Haikyuu volijum 44. Moj omiljeni anime, manga u top 5 sigurno. Skoro sam je rereadovao i brate mili koliko je dobra. Kogod kaže da Haikyuu ne valja, može da puši kurac. Ovaj volijum obuhvata period poslije time skipa i Hinata igra protiv Kageyame u klubovima kojim ne znam ime da izgovorim. Ova scena je prejaka kada Hinata pokuša da primi smeč od Wakatoshija, ali lopta ode u pičku materinu i onda se Wakatoshi izvinjava jer je previše jak. Također u ovom volijumu dobijamo i Kageyamin backstory. Sve u svemu, anime je 10 od 10, a i manga također. Sada dolaze te 2 u 1 mange, a prva je All You Need Is Kill. Volim te one shot mange u kojima počne i završi priča, jer ko će čekati da se svi volijumi skupe. Uglavnom, imate ovog lika koji ide u rat protiv nekih robota koji su overpower, kada umre u borbi, probudi se u krevetu par dana prije polaska u rat i brat umire jedno 50 puta i polako se ufurava u priču. Postoji live action film koji se zove Edge of Tomorrow. Da me je manga oduvala i nije baš, ali je bila cool. Art je sjajan, priča zanimljiva, razvoj glavnog lika veoma dobra. Može se pročitati za svega sat 2, tako da vam ne treba baš puno. Sada jedna 2 u 1 manga koja me je oduvala, a to je Solanin od Inio Asana. Inio Asano je poznat po tom realizmu koji surovo opisuje današnjicu do tog nivoa da ti život postane depresivan. Kada sam pročitao Goodnight Punpuna, mjesec dana sam se preispitivao u životu. Tako je Solanin jedna od tih mangi. Solanin prati ljude u ključnom trenutku njihovih života. Rane 20. taj užasni anksiozni trenutak naših života kada nas iznenada zahvate grčevi sumnje u sebe i nesigurnost o našoj budućnosti. Primorani da učimo predmete koji su nam dati na tacnu, primorani da završimo fakultet i gurnuti u svijet tako da nema povratka. Meiko je 20-godišnja djevojka koja se zgadio način života u kojem radi posao koji ne voli i tako daje otkaz. Živi zajedno sa momkom sa kojim jedva uspijevaju da održe financije i sada nakon što je dala otkaz, pitanje je kako će dalje. Asanove priče bi curile klišeom i izjebanim glupostima u rukama nekog drugog autora. Ali Solanin je svjež, odrastao, zabavan, uvjerljiv i emotivan naslov. I kao zadnja 3 u 1 manga za koju sam mogao da kupim gomilu drugih mangi, koja me je koštala Boga oca, a to je Berserk Deluxe Edition Volume 9. Pogledajte vi samo koliko je ovo. Koliko Solanin izgleda malo u poređenju s ovim, a tek obična manga. Pošto jedva stoji u kadar, morat ću da promijenim ugao snimanja. Na početku dobijete 3 postera, koje naravno nisam htio da diram, i onda krećem u tu genijalnu priču. Zašto sam baš uzeo 9. volijum? Zato što tu Guts dobiva Berserk Armor i definitivno je najbolji art. Samo pazite te sitnije detalje. Ovo dijelo već dobija brojne pohvale, tako da nema smisla da ja krenem nešto polemisati. Svi ste morali da čujete za Berserk. Od arta koji je po meni najbolji od svih, manga koja ima sjajne likove, mainke za koji navijate i saosjećate se, zlikovce kojima se ne možete ne diviti zbog njihove nemilosrdnosti i harizme, umjetničko djelo. Eto, desila se i ta čuvena manga kolekcija. Update ne očekujte uskoro jer želim imati barem 15 novih mangi do update-a. To bilo to za ovaj video, mi se vidimo uskoro, vjerovali ili ne, a do tada...